पाउसद युमफम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरी गोवा की एक्साइज एक्सपोर्ट सिंगा से मिनिस्टर जाउन मिफम पांग थोखरे पायलट प्रोजेक्ट ओइना मफम खरादी योगी डिस्टिलरी यूनिट सिंग हांगदोगदौरे मणिपुर लेगा की कैबिनेट मिफम मणिपुर यू लीगलाइज तौननब वारेप लौखिबग लोइनना लमदम मसिगी तोंगान तोंगान मफम सिंदा यू सुंगलिबसिंग असि यंगसिननब गोवा की एक्साइज डिपार्टमेंट की एक्सपर्ट सिंगा से मिनिस्टर नोंथोंब बिरेन लुचिंग लेखा की कैबिनेट मिनिस्टर अमसुंग ऑफिशियल सिंग याउन मिफम पांग थोखरे मणिपुर अहनबोइना अंड्रो खोरखुल फायंग अमसुंग सेंगमाइदा यू हाइजेनिक ओइब मोंगदा सुंगतोकननबगिदमक पायलट प्रोजेक्ट ओइना डिस्टिलेशन यूनिट अनि अनि लिंखननब मिफम अदुना लेमनगे लोइनना हारिबा मफम सिंग असिगत लोइनना इम्फालदा सुंगतोकलब यू सिंग अदु पैकेजिंग तौननब यूनिट अमामंगा सेमकननब मिफम अदुना लेमनखरे हारे हारिबा यूनिट सिंग असि लेंगबगी सेनफम मणिपुर लेखांदा पुथोकदौरिबनी लोइनना यू सुंगबगी थौंगदा असोइबा लेरिबा सिंग असि सुंगतोकननबगिदमक मणिपुर लेखांना अथुबा मतमदा नोटिफिकेशन अमा थोकननबसु मिफम अदुदा खनखि हारे ngasi numitang waram pung mangaram taba matamdagi hauraga pung tariram taba phawwa se minister ki secretariat ki cabinet holder pangthoki pa mifam aduda gawhadagi lakhiba excise department ki expert singna haugiba nubit umni asna manipur ki tongan tongan ba yu sunglipa mafam singta chatuna hakthena ne yangchilobagi pawda mama thamkhe mifam matugi matang da pawsi asna phangba pawna hai goa ki excise department ki official singna manipur ki yu sunglipa mafam sida bai khiliba yu sungpa ki thabak da thengna rakhiba soiba kya मिफम मतुदा पुथोक्तोना खंगनखि लमदमस्ते यु सुंगबदा हाइजेनिक ओइदबा मोंगदा सथरिबासी होंगदोपकी तंगाई फदबा वाफम एक्सपर्ट सिंगदुना थमगे यु सुंगबदा सिनरिबा एल्युमिनियम की कोलिक अमसोंग प्लास्टिक न सिंगबसिंग असि अतै पोलम सिंग महु सिनबगी तंगाई फदबा लै हाइबा वाफम थमगे पावसना हाइ मणिपुर की यु सुंगलिपा मफम सिदा सुंगथोक्लबा यु सिंग प्लास्टिक की पात्रा सिंगदा हाबगा थंबा लोइनना करिगुंबा मफम खरादना एल्युमिनियम की कोलिक सिनदना यूसिंग लीदुना थंबा असना बियोबगी हक्सांगदा मांगजबा कया की मतंगदा वाफम सिंग मखोइना फोंगदोखे मणिपुरदा सुंगलिबा यूसिंग असि हेना रिफाइन तौबगी तंगाई फदबा वाफम सिंग एक्सपर्ट सिंग अदुना थमखे लोइना तंगाई फदबदी हना डिस्टिल तौदुना पुथोक्लबा यूसिंग असि अमुका हना डिस्टिलेशन तौरगा हेना रिफाइन ओइबा मोंगदा पुथोकबगी तंगाई फदबा वाफम सिंग च फोंगदोखे लैगाना लमदमसदा सुंगलिबा यूसिंग असि मपालमदा थदोपा याबगी मगुन अदु चेननदबगिदमक अहनबगी वना पायलट प्रोजेक्ट अमगी मखादा थबक पाइखनना खानबा हौरे प्रोजेक्ट असि की मखादा मणिपुर की तोंगान तोंगान ब मफम खरादा मतमगा चुनरबा खुसु खुलाई सिंग सिनदुना डिस्टिलरी यूनिट सिंग हांगदोकनबा थौरांग पाइखतगदौरे लैगाना यू लीगलाइजेशन तौबगी वरिप असि लौरबसु मखादा थबक सिंग पाइखतबदा मतम खरादि जांखिगने खोंगदांग असि हेना माइ पाखननबगी दमक कांगलोन सिंग सेमननबा थबक लैगाना पाइखतपा होबगी वाफम मिफम अतुना फनगे इंडियन मेड फॉर लीकर लमदमसदा पुसलकपा हाइबसदा मणिपुर लेखा की मैकैदगी युधक कदौरिबा यू थारगदौरिबा कंपनी अदुदा इंपोर्ट परमिट पीबा लोइनदा कंपनी अदुनसु मणिपुर लेखाक्ता एक्सपोर्ट परमिट सिंगबा पीनदुना कांगलोन अमगी मखादा सांगसिनबगी तंगाई फदबा लैरे मासिगी थबक थौरम सिंग असि पाइखननबा लेखाक्ना मिफम अदुदा कुमना खानखि हाइरे नागालमरोमदा यू लीगलाइज तौबगी खोंथांग अंड्रोगी मियामना तरामना ओखरे मणिपुर लेखा की कैबिनेट मिफम लमदम असदा यू लीगलाइज तौनरबा वारेप लौरखिबा अदुबो जाकबा अंड्रोगी मियामना तरामना ओकली हना अंड्रो खुलगी खुलाकपा सागोल सेमचंद्र मिदैना पामैसिंदा फोंगदोखरे अंड्रोदा लेबा पुरैरोमबा संगलेंदा पांगथोखिबा मियामगी मिफमगा लोइनरा पामैसिंदा सागोल सेमचंद्रना हाय यू असि अंड्रोगी ओइना पोकपा अमसुंग सिबदा यावदबा याद्रबा पोलम अमने मसे हलमनसिंदा यामना लुमना लौबगा लोइनना मुत्तनबा होनाबिरमे लांगबनगी अहनबा नोंगाइजि नुमिता लम हाइबा हाइदुना यू थोंगलगा इफा इफो लाइखिदबसिंग असि कौथरगा हेकलेका तंबगी थौरम असि पांगथोगे मसि अंड्रोगी चंगदबा याद्रबा पोलम ओइबना थादोपा यारोय मरगसिदा यामना कुइरबा मतमदगी लैंगाना यू लीगलाइज तौनदबा होनरकपा अदुना फिरेप लौकिबा सिमाक अंड्रोगी खुलाकपा मुओइना थागली हाइके अंड्रो म्युनिसिपल काउंसिल की हनकी सेल्फ वर्सन युंखाइबम साजौ खुमन हाय लैंगाना यू लीगलाइज तौनदबा होनरकपा असि यामना लाइबक फबने मसने स्टेट असि की इनकम हेना तासिनबा ngamnadaba फिरेप लौरकपा असि अंड्रो मियामगी मेकैदगी थागले मफुंगैना सकवसिना खुंदाबा अंड्रो सेकमाइ फाइंगना सिंगबा खुलसिंगदा लाइटेन की हिरमदा सिनबा यु थोंगनरमबने मथमगी मतुंगिना सेंथोक लंबी ओइना ngasiगी फिबम असि लाकबने अंड्रोदा ngaliंgai gi mamangda yunggi kasin amada khasiktang sunglamba adu ngasidi lengakna legalize tawbiduna malemgi thakta malemgi phambangta thangat pinaba lokholakliba khongthang asi miamna thagale लैंगाना यू लीगलाइज तौरब मतुंगदा मदु कांगलोन अमगी मखादा सथबा मतमदा मियोबगी हक्सांगदा सोकनबगी सांग असि हंथनगने आंड्रोदा यू सुंग मतमदा पोजन यावबनते मसि
Masih thariba mafam khenabana maduda kanana kari tawkhibano haibasi khangde adu hawjikti lengakna fazana khomjilaga mafam chana thamlaga packing na singba tawraklabadi masige khodong thiba si hantan bangamlagani masina sanmit lon phagadan badu chawna mateng pangba ngamgani haige all andro mera paibi association ki secretary yungkhaipam omasori na hai androgi oina yu thongba si sangtraba hiatraba fosang ama oina sangsilagle lamda masida yu legalize tawna rabagi lenga ke fere basi taram no hogle masi matam gi matungina ahongpa lakpa sujai maramasina lenga na lokholakliba khongthang asida miyamna su sogot pina ba apel tawkhe mama masa punna lupa crore manga gi drug ko na fare Kaksing district police na mayaka wachinja ki mayuk sangsileba lanjang anisu batangka ki saruka moina district police asigi commando team amana mama amaga masanupa ani lupa crore manga rongi mamat oikada drug ko na ngasi pale lagi phagat kre faraba masanupa atomba dudi sahi taraga tar rongi lengani hairi police ki paun hai thak janamit ki ayuk pung nipan makhai rom tabada Kaksing district ki SP Srevatski supervision makhada additional SP Operation Pinoy Songtham ki pautak matungina Kaksing commando unit ki khutpu amarnupi police sing yauraga palelda mahusagum asat awok sing check tawraga laike commando team adu Kaksing commando unit ki OC inspector MD Avas Khan lusinglaga subedar KSS Prakash na mateng pangge commando team aduna mori rom dagi Thaurokpa Honda City car AS01 BS 0026 amma check tawbada car adu ki marungdagi sapon cap chati rom yauram bathengna ki Kep sing adu heroin powder yaurong gani sing nabadagi gari adu da tonglakba sahi nauriba angang ama yaw taw mama masa punna makhoi hom formality sing ngakna phajilaga han pakina uang pahong tawge faraba mama masa adu na commando team adu da haidorak bagi matung ina sapon kep sing adu heroin powder yawi ai bakhang baga loina na drug sing adu gi apunba arumba si kg 2.413 ni ai basu khang bangam ki ana police ki pau asina makha dare yamla badra ko na fagal apa mama masa adu di hat lailam haukip sahini fuga mapan mapuroiba lonkhos haukip amasong mahakim masanopa Solomon Ledmin haukip sahi taraga mapandi Sandin district ki sakpi karongki Hansi Kholdagini ana police ki pau asina makhatana makhata pagloidana makwetigi fagal aba drug sing atugi apan bamabalasi malemgi kaithen lupa crore mangarom oigani haire GG rongmai ki case third party yauraga verification chathaga dawre case asigi matang determine license palaite Joy Kisan Imphal Municipal Corporation da corporator oiramba contractor GG rongmaina thabak tawki tawde haiba aseng bakhang to na third party yauna amukhanda spot verification chatharagani wathoga sigi matang da bhag masamak tumin license palaite aina thangmaiban ACG MLA Kumbuksam Joy Kisan phangdokre Pawmisang unaba amada MLA Kumbuksam Joy Kisan hai Imphal Municipal Corporation ki contractor kam corporator GG rongmaina lakthok kiba senpham adu lokon na sab chana thabak pai kale Thabak sudan sel lakthokre ariba GG rongmaida IMC ki maikadagi magna thabak sudan lakthokhiba senpham lufa crore am hian badu singalakna ba notice speaker ba matung da pirak pa pawkhomda thawdogadu da atai corporator khara chena bagi wafam phongdo palai sel adu lakut pada mateng pangbin na ba police che ibada su legal provision khara laibana badu yangsin bagi thabak jathare IMC na GG rongmaida siriba maral asi chumbi chumde aibadu hiana manung mapan phawba mawdo wanna ba engineering department maki EE idagi Tadab engineer ama third party oina hapa loinana GG rongmai gi oina sumha ki engineer ama yaulaga IMC gi engineering yauna sport verification chathadona thabak sukide areba mapam adu amogana yangsin gane Masida IMC da siripa maral adu ngaktok sabang ngamdrabadi logi matung ina chairak pegane lamda masid lo chatpalebag oibana hura labasu natragan aran ba tawrabasu logi makada oil sathaduna asumbaral lepka dawribane miyam gi sel huran ba masu adu gum miyoi amata lekak dangak piroi loinana hiramasi gi matang da Tangjin kibo kongkong ado handok palaite ana Joy Kisan makha dakhe aran ba tawba miyo sing logi matung ina chap chaba chairak phangan gani mangna VGP da yaw kraba matung wathoga sigi matang na tumina license bagi wafam laite haike mangna hai Manipur Pradesh Congress Committee ki president hangarang media da PMG SY ki makha da lupa crore sahum rom thabak sudan da lokthokre hari pa wafam bado Manipur Legislative Assembly ki Public Accounts Committee na thijin bina ba ahiba chorhal ma pesin ki MPCC ki president ke Megasan Rapo Public Account Committee ki chairman oiribane aran ba tawbusing tidokna na ba PAC da constitution na mathek mai piribane maramasna PAC na hiram asigi matang da thabak lokhat pina ba che ikre miyam gi lanthum mangana na ba hona rakpa miyam gi sel arim ba mangana na ba hona rakpa punabak logi waiba charak phangana na ba hona gani haige thang da bu chakhona na ba hona gadabani Sheikh Nurul Hasan Thang tabu subject ama oina lagduna school sing da tamleba mairoi singna masana siba makhak phangna da bahona bagi mahota
ꯃꯩꯔꯣꯜꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯊꯥꯡꯇꯥꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯃꯁꯛ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒꯥꯎ ꯑꯦꯁꯁꯤꯒꯤ MLA ꯁꯦꯛ ꯅꯨꯔꯨꯜ ꯍꯁꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯚꯣꯛ ꯇꯦꯡꯄꯥꯡ ꯂꯨꯞ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁꯪꯁꯀꯔ ꯚꯥꯔꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐ꯭ꯔꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯏꯜ ꯂꯥꯂꯣꯡ ꯊꯥꯡꯇ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯏꯔꯤꯜꯕꯣꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯖꯋꯥꯍꯔꯂꯥꯜ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯊꯥꯡꯇ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ MLA ꯁꯦꯛ ꯅꯨꯔꯨꯜ ꯍꯁꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟꯅꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯀꯌꯥ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯗꯨꯅ ꯁꯦꯠ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯐꯤꯖꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯚꯦꯂꯨ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯅꯔꯝꯕ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯕꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯍꯟꯊꯕ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯅꯥꯗꯕꯗꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯂꯩꯖꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯖꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯥꯠ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯃꯥꯡꯖꯤꯟ ꯊꯥꯅ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯃꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯅꯥ ꯂꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯨꯝꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯐꯖꯕꯅ ꯊꯜꯂꯕ ꯅꯥꯠ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯣꯛꯈꯠꯇꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯠꯅꯔꯣꯜ ꯑꯃꯃꯝ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯐꯖꯔꯕ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯥꯡ ꯇꯥꯁꯨ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9ꯗꯒꯤ 12 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 40 ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯊꯥꯡ ꯂꯥꯏꯗꯦꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥ ꯈꯧꯁꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯏ ꯄꯥꯎ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯨꯅꯤꯜ ꯗꯦꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯎꯄ ꯑध्यꯛꯁ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯕꯣꯕꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯅꯟꯗꯩꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯖꯤꯄꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯗꯤ SLMTTCAꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯀꯦ ꯁꯅꯥꯊꯣꯏꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎꯗ ꯁꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ CBIꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯃꯦꯒꯥꯆꯛꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ 18ꯗ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯏꯜ ꯁꯦꯛꯁꯨꯋꯦꯜ ꯑꯦꯕ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯃꯁꯛꯁꯤꯡ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ CBIꯗ ꯉꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ 18ꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ 83 ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯃꯦꯒꯥꯆꯛꯔ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯥꯏꯜ ꯄꯣꯔꯅꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯃꯦꯖꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯔꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗ ꯕ꯭ꯂꯦꯛꯃꯦꯜ ꯇꯧꯕꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯦꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯅꯤ ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯟꯇꯔꯄꯣꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯒꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯏ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯐꯪꯂꯕ ꯇꯨꯡꯗ CBIꯅ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯅꯤ ngasi chatakiba operation asi cloud storage facilities sindaduna sal pornographic material sandokpada chenaba miyosing tagdhanaba hokiba chahida CBI na chatakiba masiga manaba operation carbon haibadagi makha chatharakpa re chene sal pornographic casing monitor taunadaba leiriba mechanism adugi matangda marik chumba report ama thagalaknaba hokiba saigulda supreme court na center da khangalakhe magok thongba court atun hiram adugi matangda internet company sing dagisu status report ama kauke Senior BJP lusingba aman Uttarakhand resort nabi masa ama hatkibagi matangda wathok oigre Senior BJP lusingba amagi masanufana naha oiribe dupi masa ama hatkibagi matangda achaubo wathok ama oirakiba party aduna ngasi mafa adu amasung equis adugi mayamba adu tan thokre BJP lusingba Binod Arsia amasung equis adugi party member amasu oiriba mayamba Ankit Arsia party dagi tan thokre meada duda senior ba Kolkit Arsia phare Binod Arsia na state Minister Girheng amada Uttarakhand Madi Kalap Vote ki chairman ni aduga Ankit Arsia so state OBC commission ki vice president horami animak adu state government amakoi ki pham singthagi lauthokre amromda receptionist amogoina thabak tawhi masagi chahi taraga mapan churabi nupi adubo Polkit Arsia hat ki mafam Uttarakhand resort adugi saruk sing administration bulldozer tawkiba adugi nomagi matungda sauraba miyana building adugi saruk sing mai thadokre makoina mafam adugi BJP MLA Renu best car adus thuwaikre ado police na mahapode aso engam thokta na lawthok hore Uttarakhand ki Pauri district ki manungda Zagi case manakta Polkit Arsia na mapu oiba resort amada thabak tawbi naha adu bo hat pagi tamahak phagre nabi masa adu mangkhre ena bhagna ningthauka bada report tawki nabi adu gi imung na su tawki adu ba atopa staff member aniga loina na bhagna nabi adu hat poeramle ana police na haiki miwani adu su phari harba resort adu su marwena town Kazi case dagi kilometer tararom lapi Uttarakhand Chief Minister Puskar Singh Dhami ki order dagi civic authorities nagarang nabida resort adu thuwaikre nabi adugi haksang adu ngasi ayuk kenel amadagi fangki equis adugi mafado state asigi langak pariba party amasung ai
SS की मियोई ओइबा मरमदगी पुलिसना थबक अमदा लौखरखिदे हाना मराल सिरकी नहावरिबि नुपी मचा अदु बनमदुना ओक्तबगी सिनफमदा सिनकी हाना मराल किया सिरकी अदुबा मधु चपचाना पुलिसना खंगबा ngamdre पाकिस्तान दे हिंदू नुपी अहम फारग नमदुना मुस्लिम ओंथोखरे पाकिस्तान दे हिंदू की नुपी अहम फारग नमदुना इस्लाम धर्म द ओंथोलगा मुस्लिम नुपा अमदा लोहंखरे अन ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मतुंगिना फोंदोगले पाकिस्तान द माइनॉरिटी ओरिबा कंगलोब सिंगदा मसाना यादबा मौंगदा नमदुना फारग इस्लाम धर्म ओंथोखिबगी थवंगासे लेपतना दुबक सथरकले मीना मेगावर्क कौबी मसागी सही तरागा मरी सुराबी नुपी अमा नासरपुर एरिया दगी फाकी अदुगा अतोप टीनेजर हिंदू नुपी मसा अमसु किडनैप तौगे मरकसदा कैथेल चलुरगा हलखिबा मयुम पालबे नुपी अमसु फारगा पोगे मिरपुरखा एरिया द मसा अहुम लाइरबी हिंदू नुपी अमा किडनैप तौरगा तौरबा मतुंग इस्लाम धर्म ओंथोलगा मुस्लिम नुपा अमदा लोहंगे हिंदू नुपी अदुगी मपुरबा राबी कर्मना पुलिस द कंप्लेन तौरगा एफआर अमा रजिस्टर तौना बताक्सिन किबदा पुलिस ना यागिदे मिरपुरखास लाइव लोकल पुलिस ऑफिसर मना हाइकिबदा हौजिक हिंदू नुपी अहुम किडनैप तौखिबा केस की मतंगदा इन्वेस्टिगेशन चथारे नागालैंड पुलिस ऑफिसर अमना फोंदोखिबदा हिंदू मयुम पालबे नुपी इराकी इस्लाम धर्म ओंथोक्लबा मतुंगदा मसाना या जना मुस्लिम नुपा अमदा लोहंगबने पाकिस्तान की सिंध प्रोविंस की मनु होसिन लेरिबा एरिया संग हिंदू की नुपी सिंग फारगा नमदन इस्लाम धर्म ओंथोखिबगी थौंगासे यामना तोयना थोक्तुना लागले हाइरे सिंध प्रोविंस की ठहर उमरकोट मिरफुकास गोड की अमदे खाइफोर एरिया से हिंदू की पॉपुलेशन ना अयामद खुंदारिबा मफम ओइरिबने हिंदू की कम्युनिटी सिंग असि थबक सुबा मियोइ सिंग ngak ओइना तवे चालिबा सही असि की जुन थादा टीनेज हिंदू गर्ल कारिना कुमारी ना कोर्ट फोंगतोरखिबदा माक इस्लाम धर्म ओंथोलगा मुस्लिम नुपा अमदा लोहंगले चालिबा सही असि की मास थादा सु हिंदू की नुपी अहम साट्रान ऑफ गिफ्ट बिल अनिदा बिल सुफारगा इस्लाम धर्म ओंथोलबा मतों नबे निपाने की मतमदा मुस्लिम नुफादा लोहंगे मार्च कुन गमा थोइदा थोखिबा अतोपा केस अमदना पूजा कुमारी हरबा मियो असे सोगोरगी रोहिरी द लेबा युमदा पूजा कुमारी नुपी अमनोंगमेना काप्तन हालामगे माक पाकिस्तान की नुपा अमना लुहोंगबा पामखि अदोबा महागना याकिदबदगी काप्तन हालामखिबा ओइगनि हाइरे नागा पॉलिटिकल ग्रुप ना सोल्यूशन लेट्रबदे मिखल थिंगना बलेबनागरे नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप NNPC की मेंबर तरेना साबा वर्किंग कमिटी ने लाकदुरबा नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली मिखल असि वरोइसिन प्रोक्ट्रिबो फाव थिंगना वारेब लौग्रे हाउकी बिराइ नुमिता सोमो केदिमा की पुलिस कॉम्प्लेक्स ता पांगथोगिबा को कमिटी ऑन नागा पॉलिटिकल इशू की मिफम लोयरबा मतुंगदा नागालैंड पोस्ट ना टेलीफोन की खुथांगदा सथबा अखनबा इंटरव्यू अमदा वर्किंग कमिटी NNPC के को कन्वेनर इसाक सुमिन हाइगे नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप NNPC की मेंबर तरेना साबा वर्किंग कमिटी ने लाकदुरबा नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली मेखल असि वरोइसिन प्रोक्ट्रिबा फाव थिंगना पलौकिबा वरि पसि पांगथोकिबा मिफम अदुदा थामगे वर्किंग कमिटी ने मिखल की महत्ता नागा की इशू असि अथोब मतमदा लोइसिनबा पामे पांगथोकिबा मिफम अदुदा NNPC ना मयक सेंगना खंगनखिबा वाफम दे NNPC ना लाकदुरबा मिखल असि नागा की इशू लोइसिनद्रबदि हिरम अमतदा पांगथोहंदना वारेब लौरे मरमदुरै स्टेट की लेजिस्लेचर सिंग अमसोंग पॉलिटिकल पार्टीज इन नागा सोल्यूशन पुरक्तना मिखल पांगथोकबेगनु आबसी इंडिया गवर्नमेंट ताक्सिनगदबने हिरम सिंग मरी लेना को कमिटी की मैकेदगी NNPC दा खंगलकपा मतुंगिना नागा की इशू असिदा मियामदा सममनबा पोखंदनबगी दंबक से मिनिस्टर अमसोंग डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर दा मिखल की कैंपेन पांगथोकतनबा पाउदा पीखरे आइना खंगलखरे डॉक्टर महूत हाफ्तना ट्रांसफर तौबा यानिंगदे किदो थांगा करांगदा लेबा लंगा की PHC पब्लिक हेल्थ सेंटर की ओना सुमनादगी डॉक्टर अमखक लेबदा महूत हाफीदना ट्रांसफर ऑर्डर थोकीबासी यामना लेबक थीबने अथोबा मतमदा डॉक्टर महूत हाफना ट्रकना ट्रांसफर ऑर्डर कक्त्रबदी तोंगन तोंगनबा खोंगसंग संगसिलगने हाना किदो करांग आइलैंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजर एस गिताजेन मिथैना फोंदोखरे लाइरिक फोंद्रिगेदा अयाबा लौबगी ऑर्डर अदु कक्तलो इद्रिगेदा हाना कलम लेफनबगी थवंगनी अरेसुर गोस्वामी थासी की तरह मंगादा लाइरिक सिंह फोंद्रिगेदा प्री अप्रूवल लौगदबनी हाना थोकिबा गवर्नमेंट के ऑर्डर अदु कक्तलो थवंग से लाइरिक इबा सिंह इंटेलेक्चुअल सिंह वांगांग द्रिगेदा मसिन मेनबा अमदि इद्रिगेदा कलम लेफनबगी थवंगनी हाना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी के वाइस प्रेसिडेंट अमसोंग स्पोकपर्सन हरेश्वर गोस्वामी ना फोंदोखरे ngasi bi tiro de laiba congress office da pangmi sing gunaba amada हरेश्वर गोस्वामी ना हाइके थासी की तरह मंगादा लाइरिक सिंह फोंद्रिगेदा प्री अप्रूवल लौगदबनी हाना गवर्नमेंट ऑर्डर थोकिबादु लाइबक थीबने मियाम की अमदे आई बसिंग इंटेरियस दा ऑर्डर अदु कक्तबियो मरमदि मसी लाइरिक इबसिंग इंटेलेक्चुअल सिंग वांगांग द्रिगेदा मसिन मेनबा अमदे इद्रिगेदा कलम लेफनबगी थवंगने नॉर्थ ईस्ट केडर IAS IPS जाउन ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर सिंह द पिरंबा इंसेंटिव अलाउंस सिंह कक्तग्रे नॉर्थ ईस्ट केडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS इंडियन पुलिस सर्विस IPS जाउन ऑल इंडिया सर्विस
IAS officers da komsing lising ani mapandagi awang nongpok state singda piramba kanaba incentive amasung allowance sing central government kaktat kre. Department of Personnel and Training DOPT na iray nomita thokiba order magi matungina awang nongpok state singda batak toriba IAS IPS amasung IAS officers na piramba sel thonggi khudong chaba singa du kaktale. Order dulu kudak dagi sana bahwa kani ayat awak nong poki tongan po state singki sebsiaga dari singda ayi basirol pi tuna kangan kre aire nagalamarumda da Uttarakhand da thiba khanda na ledaki panu pimasa adu athidi singki seba tok yadaba dagi jumpuna hatpo heramle DGP private resort amada receptionist oina thabak tawbi masagi sai taraga mapan rom sorabi nupi masa ama mangki badagi police na thina rakraba matungda ngasi kenel amadagi fangkiva adu resort adu dalakpa atithi singbo seba tawnar resort mafu aduna khangalobada yadabadagi ningai sangdana ruktuna resort mafu na kenel amada intaraga irak nanduna hatpa oiramle wafam masi pongdok ledun Uttarakhand ki DGP Ashok Kumar hai wafam masi nupi masa aduna mahaki maruk mapang singda mobile phone da wari sana ba recording dagi khangbangam bane masing mamang tadi resort mafu aduna mafam adu dalakpa atithi singa yimbal mari thamna da nupi masa adu da hair bada mahangna yadabadagi yumbu aduna hatki bani anu nupi masa aduge Facebook da yauba marup amada phangdoki bane masanufagi resort adu da receptionist oi binipi masado resort mafu adu ka loina ba mafam adu da tabak tawbai employee ani ga lautuna duna hatki bani hare magi haksang adu kenel amadagi phangtagi mamangda magi ipung manung na missing report ama revenue police station saliba tha sikitara kani panda thagalaki bane sasenaba IT job officer sing dagi section Thai government India ke IT professional da leba thabak thiriba mioi kya Thailand mati Myanmar da afaba thabak sing pigani amadi yamlaba salary phangangani anaming midhagal laga sasinaba job racket kangbu kharana kauriba sing adu thajibigano makoi de fraud ngaktani ana Thailand ki lengak taki phangdora kre Thailand da leba sasinaba information technology firm kana cryptocurrency fraud tawduna India ki na oiriba ID professional kaya digital sell amasong marketing executive ohangani ana call center sing dage tarak advertisement sing adu aran batok sinaba ngaktani ana lengak na makata na phangdoragli democratic oi bukhongjang tasinadaba asi democracy khongkauna bani lengang na violate oina lengang na violent oi ba khongjang ngairibra STDCM after mari fazilak laba STDCM ki democratic oi bukhongjang bo lengang na tada ba asi democracy bo khangdabani ana lawe lengang na violent oi ba khongjang ama demand tawrabani na lakriba October thakai dagi pi ba hawragani ana sadun trap demand committee mari fo STDCM youth wing ki convener na pairakpam edition midai na phangdokre Manipur ki yellow wave proof am ori pamitai maitai bu constitution ki makada ST list ta yahun tana yellow proof am boi bagi constitution ki ngaklau piu aina STDCM na paring naina sathara pawakat mi pamgi khongsang ki saruk hamai nanga sisu kwa kai del konjek lai kai amadi wangu nong yai khot ima ngai khok ngan bi harabung da wakat mi pam cha thagre Mizoram Myanmar border de kro samagom fugan ifan hen bagi drug phagat kre yamna chauna drug phagat bagi tawdok ama oina Assam Rifles amasung Mizoram police ke apan batim amana Myanmar ngamkhai ke taina ba Mizoram ki samfai district ki lupa crore samagom fugan ifan hen bagi belu oigeda pa methamphetamine tablet camrom phagat pagam kre an Assam Rifles ki pasin sat pa amana phangdokre aroibeda content sing asiki marui ba pau khara asiba pau dam jari ba Manipur local news YouTube channel asidagi yang beri punamak padaga sari channel asin atom da kana badi subscribe tawi business subscribe tawi romoloina na like and share to suka wi ko punamak po amakana thaga sari